sah. To pini nelitum BJP style bi anong district committee hinpen nelitum hirangki apitum tumhan nangajang ateng pen nelitum apor pen nangapale thega por nelitum han icengsi district committee hinpen churoi glo asip pini hirangki ame ki pha abangke akaprega sona munge kali lage Assam government peneng aningan 2026 27 the sub financial year a budget apita sabsu is ithetheni nang tuman media at through pensi karbianglong arab tuman lagi pachini pusing nangi file lo la asiala kita planon ta budget session dubom lo Assam government budget session dubom lo cikidamtang tarik thropen pengen nona du itu ke press budget Assam government finance minister Jonto Molo Borua ke hai ke press budget ke lan non bake NDA government Assam malo hedi NDA government 11th budget মানে first budget second budget বহুত সর্বনিম্ন শুরুয়ার হবেন first second third bang bausi nonan bangki 11th মানে budget 11 number Assam government in 11 budget no bang NDA lo hedi NDA government athema BJP that kali kati NDA government ro Assam government ro Assamor jitu NDA government ro 11 budget আর size to budget or size মানে কিমান টকা প্লেস কৰিছে বাজেট আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেট এই বছৰটো 2026 27 লাসা নিকান ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ কোন লোকা খৰচ দি লাসা বাজেট লা বাগে সাইজ কুছিলো সাইজ অফ বাজেট কুছিলো লাগে কোন লাগে 2,85,000 84.45 crore 2,85,084.45 lakhs lan approve lan ke cross non budget dilo morning March 31 an lake budget a size possible to bangke lasong along amat ditum mane hills area Karbianglong la penji dimasau fan budget long approve nang thap kon bangke lahelo 2,575 crore Karbianglong lapen di Masau council ini perman lah hills area department belum ke lagi Karbianglong council itu delo di Masau council itu delo nah council ini budget ada itu lo las pangrupet pengen 2,575 crore lah bangke lit minglong masuk pansin nang panong kilo lah so budget Karbianglong pen di Masau perman lah lah bang elit mah perman lo lah si nanda bangke lah so budget ke ni kuson lo lake jadi tu BJP a party isia agenda do Viksit Bharat by 2047 itu a target 2047 an nili tu target chisel do 2047 an chinthur etna ko kado lobe angton pen hidup kela atuman ta chinthur na ko target ke ni tu 2047 lo asiala 2047 an ke Viksit Bharat mane develop India kacing tu paka adet Bharat adet lasot target lasot tengsi dak budget along ka provision di pon ki duk naya tu farman ta dulo angbong cingthuro hoy farman ta dulo apen kichuklem chudam ajada profession le muni chuklem suta a profession tin a farman ta dak mane hamphang along society along pipia class amuni sido ma businessman ma mante gari tongibek ma pa sakursi klem ma kon mana scheme along contract sih cukup tu mah kelas kapre dua macam ni litua angbong kelas tin mana alas mana profession tin atau mah farman dalam budget long kapon lo athema target apa 2047 kado ko beta sing thunai papa lasi sob pasat sob ka vikas dak minority farman tertulo minority mana religious minority lo hai jenma Christian pencelo join nason lo lalon atum panda dulu ঠিক আছে থাকছি আকৌ লাদাখ লোকেল আপানসি মানে আরডি কিলো মানে ডাক লাং অক পেন চেংলক ইংলং অক লাং অক বুদ্ধি লাহে বাকে আংতান পেন ইপা বাং লং le dei phane di dak local lai Karbianglong lo Assam long lo he Assam lo sil hai a production dunang ku sil so provision ta pinang ana tangka tak budget long dulu vocal for local imethang amusi ili chinam nang ko
la pulu pelong te kacuyur culang dum da methamuri ko la ali ta methamuri silong ko la so provision ta dulu asila da paket laki la pulu doctor lo ke budget 26 27 is a decisive step towards 2047 mohe ne ligi like lo pen kita ke damtang tuning anikan 25 26 lo paket 2782 crore bet budget pining paket 2 lakhs 782 bet nor paket 2 lakhs 85000 baht lo pining paket budget size thing muchol lo pengada paket itu implementation pudo gadi budget ke hai chuni ke damtang a budget ko alma target tangka ki thik pon hadi philalong a scheme ke pachun ajai me ke pachun a percentage pudo mati kon chun lo pulong te ke damtang a financial year bangke 85% implementation pene nikan bangke 10% implemented untahai aprang ke laso aprang hor bangke 58% bet lapang implementation capacity मैं budget कौन में हटा का provision के था लासो चेंग पे scheme कौन सी implement लासो abangke abangke 58% non jitu ki jutang chune kunang kong lo 25 26 financial year bangke 85% non a budget bang target kisar bangke la implementation jitu capacity percentage bangke 85 petra baht la nelitum nang pachini lo nang litum phat apan flagship scheme pudo hedi opilo lake ke damtang nikan bong litum non mane ki bharat ade lo ngan amen ke thang long achieve minister dr himanto biswa sharma ke japon ke charipon a government ke damtang nikan polong turi tuhan ko aloi appointment ipi pelong te 1.64 lakhs ke di 1,64,000 mate appointment a target ke hala suta 1 lakh bet sita me 1,64,000 appointment below non nikan pangke non financial year budget long ke provision ke thap ke lo minimum 2 lakhs ariso e jang duman sakuri mate boring abara sai ki data budget long ka provision dulu target 2 lakhs ya target pe sita mo implementation bangke mane a boring abara sai ki bangke 2 lakhs penta ai cheti ke damtang le lage si a target pen lagi association person thasi no ta lagi a target eno lagi association ke employment bangke mate appointment ki pipon ko government assam government hin pen thik la song thasi dula da bangke hala ko inclusive welfare delivery welfare polo onte lake orunodoy pen chenglo kadu ko beta jonokolyan pusi polo mane khomya ba hindi pen bangke welfare katu ka we phanta kidu kela pancheng lok a section tinamoli tumhanta ke paching thuria phan polongte joy ke pen poisa ke palong da dulu gedi urunudoy scheme kipi pen hala non le student tumhale kerap dumati ye high secondary pass hote lan 2000 ispa ko degree mahe achi kronwa degree chali bon man surihini pa ma chali man surihini la pharo kholason dumati imati lata la welfare scheme lo lata ansi paba kondo abajar lo tik pon tik la song taxi la flow vision of the state infrastructure asam mala tuar ke selam pen chenglo tuar mate delong ke don aprang so nong ke think ke delong ke hun ta velo pen ke la kunana ma tuar chiko tuar bi highway long son ke nong ke tuar chiko ke flyover si selam ele mate la an so se ke selam e phanon no budget lo dulum Guwahati long ke metro train ke silami panta budget long apon lo thik la song taxi kaprek dak Karbi Anglong le deke towar ke silam ke aprang towar ave pin habi thara mandak muni dolo ulong te hara towar ke convey nahi lasi ko nama muni ke do adiman ke towar ke pacetang et ko silam lasi lahaya aparmanta tangkat provision ke thablo budget no lalo kilason taksi atmonirbhor pulong te lake imithang ke charja je fan kaprek gitu aja tumbang ke sakuri glem ta ninghang he boring abar saita 22 te aja tumbang ke independent no nai upas konte ke chuklem pini doi ke di nona bangke lasi lahai scheme muni tum chuklem chudam mane ko konte ke klem ninghang dum ta chuklem no nai
mission infrastructural scheme mana kikim kirang scheme muka apa aparman pinna andak budget long papa kon lo pene ঠিক là sau taxi town area aeropolis pulo lage Guwahati ke mo pen pulo ke la ring road pen ada pange metro dupo lage Guwahati pange Moapi pange rubi ta thai pon ta sau thang lo akot irrigation na pen agriculture ani mata RD pulo mun nangli tum phale li tum ap la budget a PDF nanglu ko anuti phanda hada Pande apes lok si 119 nedu. Kasilana kyo ke irui ban nikep nikrip hobak nangkok thai. Gilang mane Kampuji je phanta rasin nang tum kato kita study no nilidak no ke pu ini brief hisap nang tham lo. Nang tum atro ben sikara phang pachini lo. Laso homu nang tum hala mod dak nang tum ta lang thura hui sulam pepar long kita an susip tok mela. Mane it tujet pak langi pulong te lat nang tum asap na up facility dadu poneli nangli people up dia ba tiga song taxi argo song kusto home kudo building healthier tomorrow mane medical anatu kisu kini ki chilang pen chenglok non doctor aprang prang ke sub center long ke doctor ke du ke helowing lu la 10 bedded hospital long aprang prang ke doctor ave sita non abang ke bajar long provision dolo ko nama la medical sub center ke tu sub center pun hada ke abet ke avelu hai sub center ke dua long tinta minimum inunut doktor tipat hoye pan bagian non la bajar long ta tik pon atima munit tum aw ka prang kan mat kadu ka beta mesen na ya sing pale NDA government mate BJP ke japon ke cari himata bisosoma government ke lasi ke mata apen ke ko pulo ho ahe mari ko pateng lo nili tuma party lo ke prime minister Narendra Modi alang li jitu ki mata alang li amang ke man pen kuma jitu skin ke kireng konan laso advice ateng si asam government himata bisosoma government ta deng kondo lahe dak pinangan do mane education hin ta do harong along tanon bangi hostel pine ki kimia provision ta dulon non ke aprang song kali lo pen ahem ki mecha ta kali no bangket lu ka chali smart ta ki patu ki jui pateng lo he football ke patu ben chenglok ke kat ka chebai lai tan akon mane ko pulo pui ho khel moharon budumati non dhubange 3.0 3 year third year lo di aprang na dulumati rong alo ma asumata patu dunong lo ang tan dunong lo thek dunong non le world cup bang patu li tuma der bang patu long le koita next world cup bang li tuma der atunta football chip mane chidan dun ba chibai dunong laiwan ta government tunong thik bom lo la pengeli tu indigenous and tribal faith and culture pa department do tribal atum chuapi chupi pen chenglok ili tume a karbi tum ke chuapi chupi judo hai akapre tribal tunta adhorom arondu mati tribal tuman lahai mane adhorom karbi kapi pen chenglok ka pen lejita culture ke kan kilun al elam culture pote kilun ke kande dilo lam iki jala ta culture long si laso andar si dilo lahai ka pachin thuri phan sitamen budget long approvision dilo a department no la cuki damtang lo lan India government Himanta Biswa Sarma a government husi la so department ke kaselam aprang ke so department ke awi lata ninglong so khan nangkang thur ponji awar mane asa yamulo la so department kaselam bangke kasili churu ri ni lage aprang ke lahai ga awi thik la song taksi MLA tum local area development fund kudu ke damtang ko ane aporan ke ha ke che ke laging ko an ben supen la poke wangbom Kuti sian lo nikan silong la tuma fan non la ta budget pangke 627 nikan la so financial year pangke la tunje kuti si pen papa chesi der kuti mane 1 crore 50 lakh non la MLA tum local area development fund hedi muneng apang ke la 2 crore ko tuma ta da provision long budget long dulu munang itu ceklong ko PDF long itu lalu pen ke la so la local area development fund hedi 10% apang ke lage immediate community requirement na laki kardia khai ba apre khai dunta jitu immediate kinangi hormo di dinban dake ambulance ta namilo niwo pare di ambulance ta namilo ba hanane library kimpi puta milo la son cita kikim kirang apangket hala 90% 10% apangke la ajak requirement la phamana la
percentage belum tela MLA tu kan pakai 90% bangela infrastructure development rong along open stage kiki mane rong kera set kiki market set kiki penceng lok patuar sita silamen hala MLA pen itu rong asal itu kenang itu ke hang nama tu itu kisi ton ku kupima lah scheme ke silam melu lah MLA itu pak MP tu lah government punya department so galilo lah ajar department kam ta train email hotel lah MLA bang ani hang te bak kichwang tum ta hala something pe pachi ton te lagi job pula julai ta la fan ki pama ta la ta ka chinchu mane je fan RD ki pi puro ga mati di la sila hai lo thikla sa ka si non la chief CM chief minister triple A puro ga mati nisoi jang tu hale lum ki pi la la sa pa je ta pa pa prabjin pe na ta people kenali tu kada wele sini lo urunroi mane ar nimso pima ma sa pima tu la bike ko tapi nano la budget gap du ko masi election det pen budget system dolong le la masi gap du ko masi nano na nanom pai siklu tari ke thom kan ke la ta ko long thulu tika sang kaksi hala hai le ti apa jala dali pe ni la ration card long apota non la ta long mana continue pula hai ta jorson lah nasi lan me lo budget long ke aku land rights for all asam long original kuma ma khai tu ma ke long re kota ke long re lagi namanya yang madu dah kang ke kang nasib lap so provision dah budget long dah dulu apa yang ko anma department ke tu long kita budget langsung si Islam lo mupen nili puro ke सबका साथ सबका विकास आजाद आखे आजाद सेक्शन मुनि ता चिंचुना इ बफासी अमासी कादो बे फंदा कांग भुल कोना प्रोविजन दा ए टू जेड दulu la so budget long kasi mon itu ta kiceng pengi ju langi no non nili bangke ini man headline nang kan tro som lo kasi nili la kwasi baju kopo pinya apirang kya melong sitame nili long nang sirap dun lo nili tum kan rap lo la pualang li bangke DC commission vice president mate karbiang lo mas council lo ta MSc ko bangke nili long ko convenor media department lo nili ka convenor lo asinon ilitimo da niltima ilai karbiang lo mas council la MSc ake hai mate DC committee vice president ake hai sar Krishna Bhattara konta ithini noi to thengno kani ye function धन्यवाद आप सबको। मैं आज कोलकाता जिला समिति के इस कार्यालय पर अनुष्ठित इस प्रेस मीडिया के सम्मुख साथ ही जिला समिति का मीडिया सेल के कन्वीनर मनप्रीत सिंह और साथ ही नीलमणि देवी, तो खास करके आप लोगों ने सरकारी भाषाओं से बहुत अच्छी तरह से विजय सिंह जी ने आप लोग को सम्मुख रखा है, लेकिन मैं आप सबको थोड़ी ही बात कहना चाहूँगा कि जो इस बार असम सरकार की ओर से वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ जी ने 10 जुलाई 2026 को 26 और 27 के लिए जो बजट पेश किया, ये बिल्कुल ही सराहना बजट है और ये जन कल्याणकारी बजट रखा है, ये हम लोग दिल से इसको स्वीकार हैं। और इस बजट के चलते उन्होंने पूरी ही टारगेट रखा गया कि 2,85,084 करोड़ .45 करोड़ का बजट को लेकर के एक बजट बनाई गई है। और इसमें से राज्य सरकार की जो ढांचे जो बुनियादी है कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के 1,56,714.82 करोड़ खर्च करने का इनकी लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के अंदर बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे किसानों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, उन लोगों को स्वावलंबन बनाने की जो योजनाएं हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए भी इस योजनाओं में अंतर्भुक्त किया गया है। ऐसे ही मजदूरों के लिए भी बहुत सारे इस योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। और बजट की जो ढांचा अगले वर्ष से इस बार सरकार के वित्तीय घाटे में 419 करोड़ तक की सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। प्रत्येक साल एक न एक बहुत बड़ी एक समस्या में जूझता था,
क्योंकि इस बार असम बहुत ही अग्रसर होने जा रहा है। इसका लक्ष्य ये है कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के जो लक्ष्य है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उस पर सगाव पहुंचाने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस बजट को यहाँ पेश किया है। और प्रमुख योजनाओं में से एक छोटी सी चाय उत्पादकों के लिए और छूट की सीमाएं बढ़ाया गया है, और पाइपलाइन जो आपको पीएनजी कहा जाता है, गैस प्रणाली का जो पाइपलाइन की व्यवस्था के लिए भी जीएसटी पर बहुत बड़ी एक कटौती का व्यवस्था किया गया है। इसमें 10% जीएसटी कटौती का व्यवस्था रखा गया है। तो मुझे लगता है इस बार का जो बजट है बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है, और इस योजनाओं का लाभ सारे हमारे युवकों के लिए भी ये काम लाभदायक बनेगा, और कृषकों के लिए भी है, और जो पढ़े हुए लड़के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को स्किल डेवलप योजनाओं के तहत उन्हें प्रशिक्षण दे करके और अच्छी तरह उन लोग आगे बढ़ाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार का जो बजट है ये जन कल्याणकारी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और देश के साथ साथ हमारे असम प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे कार्बी आंगलों का भी एक अच्छा खासा न्योता के को लेकर के यहाँ का उन्नति प्रगति में आगे बढ़ने का स्वाभाविक कदम चलेगा। और दिमा हसाओ कार्बी आंगलों के एसीडी की ओर से भी बहुत अच्छी रकम से यहाँ 2500 समथिंग करोड़ से आगे बढ़ा हुआ एक पैकेज दिया जा रहा है एसीडी मिनिस्ट्री की ओर से। तो ये भी हमारे बहुत अच्छा एक खुशखबरी है। अगले साल तक विधायकों का सिर्फ 1 करोड़ ही था एनुअल बजट, इतना ही उन लोग डेवलप कर सकते थे, लेकिन इस बार 1.5 मीन्स 1.5 करोड़ का एक बजट पेश किया गया है। और हमारे विधायक लोग भी अपने लोकल एरिया में डेवलप करने के लिए जो 1.5 करोड़ तक का बजट को लेकर के अपने जो इमरजेंसी काम करना चाहिए सामाजिक हित के लिए वो काम कर सकते हैं। तो ये कहते हैं मैं छोटी सी एक टिप्पणी